大家平安，大家vai tu chua ka jam naman nama ka jinana sulivat. Saka tu chua ka jam naman na urja supina kai no samas imazai to Yusuya imazai to ita sulatan imazai to ita karam pajuta puru katu waro karam. Yesu ya chi 1章1节到18节。Pasu beri litwa pinasayani moshi a ivinua cemas di Yusuya a lakani nun. A mavana ro pusara-sara jetai moshi a maya tutsu matsayang aku sara-sara jati moshi saka tutsu padiru to chimiur to Israya tsau a sama teizwa to pana i Yuridan sa satwa uriku sipapu kajunangan teya maju na iwangakan te moshi tu anu pinakazwana nanga a kajunangan uriku sipapu kajunangan te anu muna puring-ringet a mavan najwa kajunangan a kemasi tu sarera i pasa nawar a sema pasa a piril itu pinaka i ripano na gado saka uri kemasi toa pana i Euphrates a pasa kasedas a jalu toa pinaka di Songhai ya lave i pasa karedep a pakaian toa kajunangan noa hidi a cau Yusuya dosa ikatsawan sun nekanu uri makaya a seman da parut da nusun uriku kizangan sun anamaya to aku kini zangan te moshi ka te sangas uriku kizangan suna para raut ini ka kena uri kisah sajangata da nusun saka kana rakatsu sasu kana kemirangan ayatwa tisuna uri chimiur toa ta'ala-alan a remivu toa zwa kajunangan aku siniki etses toa sebaritan nia maju kana rakatsu sasu kana kemirangan sasu kana penas etana pasusu toa marka pineneta kakudan sinituru tanusun nuka no aku sa sekaulan ati moshi maya remagau nuka masanitan pai kisuna pasa mangwangwa tuaso kemudanga aichua vincikan tua pineneta kakudan supu aparorau aparanda tua ta'lalan muada-adau azemet-zemet kituru uta tuasu Shivarana pasusu toa siniwichika penulat pai ki nekano ini kasu varai na matsuvu toa so kemudanga paano itu aku pazazeka nusun kana rakatsu sasu kana kemiranges maya markut maya meremlak ayatwa kumali ya semai nusun dia kena so cemas i dari bawah uriku kizangan nusun parorot ayam tua zwa pada zekaten ni Yusuya marka namasam parengan tua ta'ala-alan tu vaika pasmarau tua ta'ala-alan namaya tutsu pajiru tua urinu kanen ayatwa uri makatilu langa adau sate izua toa pana i Yuridan remivu toa za uri sipapu kajunangan danumu nuanu cemas si cari vavau ayain pai sa ivuin utani Yusuya alak ati dipin zuku la gade azwa zuku katwa papamau toa la Manasia zuku maya tutsu paano itu azwa kai danumun noa sa sekaulan noa semasa ti moshi tu uri papu kajunanganan namun
nuanu cemas i tari vavau. Tua zua kajunangan i tai kasudas tua pana i Yordan tua urinu kakaizonan. Saka anu skel markanu walak katua markanu muji ujib penulat aju pi maza lakwa marka mama kakayanan tanumun uri kitau sanga setua markanu vetek Israel sematezwa tua pana i Yordan sanu pusaradi teya maju ki ucian pada marivut azwa kajunangan ite kardep tusa pana i Yordan mavana uri si papu kajunangan teya maju nua cemas no selungwa anga teya maju tu kakaizonan kiseperivu wanga semate kasedas tusa pana i Yordan mavana si ni papu kajunangan tanumuni mosi sa sekaulan nua cemas ayayin ni Yusuya. Tewarain ti Yusuya ni maju. Kudau nusu ayayi namen kimen kemuda. Vaiku semainu nusu ayayi namen kimen semainu. Uri kiparai ngamen tanusun. Anamaya tuanya kiparai te mosi. Ula kinizangan sunwa cemas. Anamaya tua kinizangan ni maju te mosi ka te sangas. Nu izwa tima pa utsuf ta nusun. Seman lemut. Tua su pazazikat. Ki papasai ti maju. Saka kana merakatsu kana kemirangezu ayayi ti Yusuya aicu kainua cemas. Saka tu suaka jam-jaman asini putarwan tianujen 遵行主道无往不利，遵行主道无往不利。今天教会在宣教上遭遇的难题，或许不像早期一样外显，但当今的世代仍有当今的挑战，诸如包罗万象的社会议题、世俗的价值观、资讯爆炸的网络世界、对权威反感的后现代思潮，都考验教会宣教的应变能力。如今教会在社会的地位和握有的资源都比过去优渥，这也挑战教会是否能继续效法耶稣的样式来宣教，而不随从世俗潮流而行。愿教会能听懂、看懂这个世界，并了解这个世界的需要，看透恶者威胁利诱的伎俩，不跟这个世界妥协，继续宣扬上帝的话语。愿上帝的话语继续被高举，恢复上帝创造这个世界时所赋予的美好次序。Sinaya tu soka zaman-zaman para luaya pas semarau janu jintu 遵行主道无往不利。Sinaya saka tu soka zaman-zaman sini pakinum nam janu mapulat。在这个世代，面对各种不同的挑战，我如何遵行上帝的话？Sinaya janu jintu soka zaman-zaman laru jakinum numin latina nagemalwa baca sini pakinum nam janu mapulat saka kainuli。上帝啊，虽然现今世代邪恶，但我相信你的话语会带来改变。求你帮助我坚强勇敢，遵行你的话语，不偏左也不偏右。奉主名求，阿们。Mali-mali tu sa kajaman-jaman nama kaja na misa selang sumupu kilaroy tu amana pada zakatnya nuata seman data pina ener ta inuli-nuli kipaparanga tu ta semas ayakana pasamarau saka latina na sudiva tu sa kini adawan 大家平安。